Atongoria a ndini itiganĩte cia Gĩkristo makiria ya 3,000 a kaunti cia ikamba-inĩ nĩo manyitĩte ũgeni mbũtũ ya Azimio ĩgĩtongorio nĩ Raila Odinga, mũtirithia wake Karua na Kalonzo Musyoka kaunti-inĩ ya Machakos, igongona-inĩ rĩa mahoya na kũmarathima makagĩa na ũhotani rĩrĩ gĩthurano kĩnene gĩthiĩte na mbere gũtutungeria. Kiongozi yeyote ambaye Mungu atamwekelea mkono atalinda watu wa Mungu so that they are dignified in every way. Odinga akioya mweke ũyũ kũria ang'etheri ao mataririe a Kenya kĩrĩa makamekĩra no ti kwĩmathĩra ngumo ya ũteti na njĩra ya kuga we ti mwĩtĩkia. 10 days to an election, they will do anything. They will not sleep. Watakuja waseme tumekutana na Raila anapigana na ndovu pale amevunja shingo. And people may believe. Tumekuwa kwa kanisa hata kabla wengine wanataka kusema sisi si watu wa kanisa waanze kujiunga na kanisa. Wametukuta kwa siasa, wametukuta kwa kanisa. Wale viongozi wa vitendawili, atiwa waganga and so on. I am an Anglican as Raila Odinga. Mimi nimetafuta hiyo uganga, unasema hiyo maneno inasema for 14 years sikupata. Kwa hivyo ninakuja kukushuhudia ya kwamba huyu ni mtu ambaye tutapatia kura na tumpeleke State House. Mimi nimemuendorse. Atongoria ya Azimio maugite ona mũndũ atekumbura wĩtĩkia wake kĩng'ang'a-inĩ wa bata nĩ ciĩko iratwarana na kĩrĩa wĩtĩkĩtie. Christianity is more in your deeds, in what you do, not what you say. You can profess to be a Christian, but you are very evil in your own conduct and what you do to yourself. Then you are not a Christian, you are just professing Christianism. Tabia yako ndio itasema wewe ni nani. Huwezi ukadhulumu haki za Wakenya. Huwezi ukakosea kila mtu adabu na unajiita Mkristo. Wacha tabia yako ikutangaze wewe ni nani. And I know my brother is a believer. Odinga augite thirikari yake nĩgekĩrĩra kũgitĩra ndini ciothe bũrũri-inĩ kuona nĩ ihetwo wĩyathi nĩ gatiba ya bũrũri. The constitution of this country, the one that we promulgated in 2010, when he himself opposed that constitution, protects the church. So we said that we are going to protect the constitution of the Republic of Kenya. And by doing so, we will be protecting the right of Christians, as we also protect the rights of the Hindus and also of the Muslims, as all equal Kenyans. No na gũkĩrĩ ũguo akinyĩrĩirie atĩ ndarenyenyo nĩ ũteti wa ang'etheri yake. Tuna furaha kuungana na Wakristo wa Kamba hapa siku ya leo. Mmetuombea vizuri, sisi tuko pamoja na hii tukishinda katika uchaguzi mmoja kuja, Wakamba watakuwa ndani ya hiyo serikali. Tukianza ilikuwa inakaa kama kule Mlima Kenya, sisi hatuwezi sikizwa. Tumeenda tu kwa upole na kunyenyekea na tukitegemea Mungu. Ile vikwazo zilikuwa zimewekwa zimeenda. Mimi naamini Mungu wako nasi, anaendelea kufungua milango. Rĩrĩ gũtigarĩte thikũ 10 tu mbere ya gĩthurano kĩnene, mũtongoria wa Azimio Raila Odinga oritie mũingĩ ndũkayũmayũ nĩ andũ a mũhuhu, ĩndĩ ũmũrĩke kĩĩranĩro kĩrĩa marĩ nakĩo gĩa gũtigĩrĩra atĩ Odinga na Karua nĩ momba thirikari ya gatano ya bũrũri. Handũ-inĩ ha Inooro TV kuma gũkũ Machakos, njĩtagwo Harun Njoroge wa Maina.